It oire talented oiba mi se si place si di yaroi development yaroi au economy su static oire thabak suba su yadre change except the economy se baking khaktangi wana te adugi economy du grow tawdoine akhoi sidang tawre sidang tawraga laigani habase we will never grow social media do buji katang khona e moidi am phajana tawre mi sumaina kontra ni employee tawre adu duga cake is always seen as something very luxury ne na dum ogiv ni na ngasai keno tawbase sida awaba thomoy haibje khandeba hoi school amu hangani gym amuk tawrani salon amuk tawrani hazikna every 10 shop se bakery oire ba ko but half knowledge se yam kuina chaloi ko as of now se khoi se static ta leire ba aduga business ayambadi small businesses adudi micro businesses thing moi puba ngamdre because the bigger your business the bigger the expenditure the bigger the responsibilities ngasi khoi project wari gi guest asi mayamna yam sakhangnaraba manipur gi baker amadi women entrepreneur amani mayamna misal sweet temptation hana leiba adugi mapu iche misal salam taram nokcheri thank you mayam tabiriba mayam punamakpo khoiramjari do horok poina iche misal sweet msc akoi msc na dum haijar ge ko sigi horok pose 1997 da da hore na hai 1997 se sigi matam se di yamna ju kai tare adu matam da internet live juna te adu matam du da mayam ma business me am ju growth on na startup ki idea ge kya laina ri iche na 1997 sigi timing jira kamai na idea je lakri no hawri na hoi 1997 haibase adu matam da di ingredients haiba laitre social media haiba laite adudagi advertising hi medium su lairamde mentor haiba ju lairamde cake shop oina su lairamde akoi gi local bakery non manipuri khara bazar da tangal bazar ko da khara lairame ado sigi journey se plan di oiramde ai gi line di suna nate bakery se tamak padi nate ado 1997 matam du da telegraph magazine ama mayam se kaino ne calcutta da gi pairame adu matam da hoi adagi supplement se pick up tawraga adu da ki recipe se curiosity haigadra boredom haigadra matam du da ko adu da adugi magazine se lokhatlaga cake se uraga let me try haraga unplanned ni adu matam du da ingredients haiba si su laitamni na each particular ingredient ki mai function zu khangbadi nate matam du da recipe se uraga let me try haraga numit tu da try togimne adu da gi yam pasana taraga yam how give the motivation se laigre adu loraga after few days another one try togre at the man tawdana over few months se sum trial and error tawraga then finally 1998 se adu da family manung adu da gi friends khaga khangna rakpase haidi word of mouth oita bane je adu natradi adu matam da di medium se leiramdamni na adu da suggestion se price amadi thambadi phai adu di akoina su order tawba yaiyena adu gi idea se advan lakhibni adu da 1998 da April da agi first kg 1 kg se vanilla cake se ai ningzale 200 rupees da yolaga start tawgiba journey ne ba se na jo sai khabar da gi recipe mi ha ma cake am sa ge se kai cake on sa gya it was a vanilla cake ai ningzale vanilla butter cake ogi ko adu da OTG su leiramde oven leiramde akhoi gi chakhum da tandur haiba da thaina gi do adu leirame adu da su bake tawgimne adu ga beater su leiramde hajik sidi blenders leire planetary mixers leire modern world ni na everything mechanized oiba yare adu matam du da fork na thile cake batter do fork na pung ani changaga thilaga mana sagimne ba so no OTG aduga no blender khudna sagi bagi 200 rupees 1 kg on ba bagi the feeling je kamai to ye it was amazing hai tare ko kainogi magi value do priceless ne hai tare isagi own earning ko aise tamak pasina education sina Nainital da 9 years lairame adu loraga Bombay da 5 years lairame adugi ai side gi oina determination se ai education should not go to waste ko kenom di tawdaba yade matam du da di employment hai baga se
ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯔꯝꯁꯤꯗꯤ 2010 15 ꯅꯣꯠ ꯕꯦꯔꯤ न्यू आई थिंक न्यू कॉन्सेप्टने सो अदुगी अर्न तौगिबसे विथ योर ओन हार्ड अर्न हेदी इसागी एफर्ट इसागी ओन समथिंग अमा तौगिबदी अदुगी फीलिंग दी ngasibo kauroi चेगी अहम तो है प्री प्लान दी नते सुमाइन बेकर मोरकनी है अदुगो सुमाइन अहम सुम पुथोरकपसिद ngसागी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पीपल ऑफ सपोर्ट ngसाई पीपल मी खरदी सोइदना लेरमनिबा आई आइडिया से वैलिडेट तौबीरे हाइबा अमा ngसाई सिगे कना कना नोगी चिगिदा ओके सिगी से अइना ngसाई वारी हाउदोक सबद एक्सपेरिमेंटल ओगिबनी नको अदो सुम सिदा आइगी इन्फ्लुएंस अचोबम ले आइगी मामा सिगवन ने सो याम पी इंगाई दगी अखोगी कॉन्टिनेंटल फूड केक्स एंड बेक्स को अदुदगा आई बोर्डिंग दबुदी तमे अदो हलकपा कांदा अखोई केक्स टाई पाइस टार्ट्स हाइबसे अखोई क्रिसमस प्लम पे कसे मीन कोन तारक पंगातने बट अदुगी ममाई इन्फ्लुएंस याम चाउन लेरे आइगी लाइफ दा बिकॉज असीसिदी याम पीइंगाई दगी अखोई एक्सपोज तौरे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हाइबसे मैं अखोगी मैतै क्यूजिन नत्तबदा को अदुगी इन्फ्लुएंस दी लेरे अदुदुना लाइफ दा career oirakani dudi khallude aduga start tawba kandassu word of mouth ngatane adudagi angang amagi birthday am tawgibada si kaidagi no na kaino matam dudadi akoigi hard coated sugary cakes choice haibasu leigide aduga yumdagi home business haibasisu adusu leigidamni na so cake se charaga kanana sabano tawraga adudagi phone number si lawna landline matam su oirame adudagi ahangi mamingda amuk kanagi machano kamai tawno number pibiro and then aina su trial tawba horakpa kanda se newspaper daga hapasidi yam bold move yam nahas oiri adu matamda almost 30 years ago nina aduguma confidence laigide adudi kaino ne gari sida thau kitang hapaga ko adman satlaga friends relatives ki yumda lupa cham chani gi poche saraga try to view feedback pbu adman tauna literally step by step tawrakhiba pot ne ba ado huzik sahi 30 muksu haire ko 30 muki ngasagi journey ne yosalakore hoy सिजे सिगिसिदा हुजिक ओइरिबो फिल्म जिगा अदगी हानदगी तौगिबा केनोदो आइदि ट्रायल म्यामदुगा हुजिकसे करी डिफरेंस लई नत्रगा सुमाय ओइकनी जि खनबिबा नो अदु सी ताना लाकनदि आइसु इमेजिन तौदे विजन अमदि लैरसु मणिपुर गी अखोगी मतमदुगी हाइदी मतमदुदा 27 years ago again खोइसे load shedding 8 hours तौरंबा मतमने अदुदगी even bazaar दा लैरिबा वेंडर से आइना पोट चेन बियु हाइबा कांदा मोइसे रिस्क लौनिंदे खंगदबा मिनी अदुदगी हाउस वास महान लागा पोट चेन बियु सी लौबिगे मोइ की टर्म्स एंड कंडीशंस दी लैक्स दा लौबियु नतदी खोइसे रिस्क लौबा ngमोय अदुगी chance haibase pibase aina create tawjabane hai tare because moi se risk learning deba khangdaba person ne kari business no the yum the cake haraga asmai pot se chelaga loin tara laini puchu sit loi kanam leiramde matam duda so adudagi along the way akoigi matam duda akoi geographical conditions na earthquake tawni landslide tawgani amuk sokani and then matam duda economic blockage se am toina akoi neighboring states ka problem laiba khuding ko aina kenom tawjage hairasi su aigi khutta leitabado haibadi akoi outside factors sina uncertainty makhana balere now hazik sina command tawge the market has changed ko Port City, we are Manipur say everybody is connected. One key na loin connected oire. The port so dum lakpa hore. But different kind of problems arise tore. Adu so again agi khutta laite. I am willing to work hard. Agi team sisu hard work adum tauraga. Akoi se port se pizza ge customer satisfaction gi damakta. But then political situation. Adu the highway gi any issue akoi impacted oire. Adudagi haziki what has recently happened sina amuk loin impact tawre ko adugi situation say over 30 years the matam duda leiramba problem dugo haziki leiramba sina yam manadre adugi as a human being also mayam na entrepreneur ne hari se aigi journey se aigi khanjabada
adum evolve tau lai reba Hoi, hoi. planned oi banate kanamtana ngon the guideline am piraga if you have this problem samana solve tau yani na adugi agi mamangi 20 years back ki problem do kamana solve tau gi adugi same thing do hazik apply tau dre kagi no scenario se Scenario completely change lai. adum change lai bani na so ai journey oina di constantly change lak lai re ba ko adum lai re hazik face tau riba situation se sina muk something else oi re ko si unplanned ni adugi ngasi si solve tau ni something else haying crop up tau gani ba ko adugi difficulty di adum lai re adum face tau lai re ba ngasai manipur da business ama run tau was small business natraga ngasai gi entrepreneurship ki level model da ama tor ko uncertainty ama natra ama it's always always akoi navigate tau baje adum hai tam dana lai re ba sigi do hawai gi conflict me am lai hujik conflict ma kana ma oi re ado sigi matang da keno je iche gi je hujik se kyam mi kyam support tau biri staff ta adu ga iche khatang na di oi re hujik yam chaw ba keno ama jo venture ama jo model ama jo oi re ko si jina mi kyam ma support tau ri no adu ga kari kari thabak piri chena Okay, journey ahamba hazik start tau gi badu di 10 years 12 years to di ai thandana everything oire content creator baker designer everything delivery customer service loin isana but adu duna foundation se am strong oige haibidi adu the face tau gi ba difficulty do ithanda adu duna ai hajiba kauza de adugi sum growth lak pa kan da neighborhood gi hana khara employ tau ba haure ko adu plan oina si business model se follow tawgani si mu employ tawgani haibadi nate growth la iba matung du da hana mi ani hom employ tawre moi the skill do impart tawre adu loiraga hazik atamana tawna magi business expansion haibase according to growth according to demand adu degi sum ngamakta hana kitchen da tawre kitchen da tawrapani kitchen gi space tagi sangoi da mu tawrakhi sangoi da mu chahi decade ama leirame and then so employment so according to the needs se adu de be hana baker mu train tawbire adu loiraga decoration da ithanda ngamaktre mi ani mu hape so hazik present day da lakpa kan da di 2019 ta yum manung dagi sangoi dai tawrak pada du da ngamaktre ko haidi space su yam small oi bani na sangoi je mayam khangamani haibidi beyond a certain point taw ngamdre ada 2019 sida mantipukri da hongdokre adu da create our space agi atelier se aduna organize ore magi baking laser baking department design accounts photography packaging adu loin khaido abnina employment so hena generate ore employment hairaga ai staff sida food technology hairo nataga institute baking institute tagi lakpadi amta nate just like me ai gi skill se self train ni trial and error haiba sidagi tamjarakpani adugi ai current staff sisu moida su skill impart tawona aina tawgibani opportunity se so moida pb gimane so they professional training hairaga adu makti nate but ai gi belief ne if someone is willing to work hard ko honest and sincere already skill sidi impart tawba yai adu hon tawba yai adugi haziki oina di supporting staff ka yauna khoi 38 ai employ tawrise 38 oi moise adun charak na khoina ju yengba matam da dinga sai gi sisina manipur gi ju iche da khatang na ta manipur gi economy da ju aduga mayam gi economy da ju haidi yum pan ba gi da ju mating pang ni ko ado hujik situation je amuk pusalak tar di ngasai sahi ama ju hele manipur da fazana business to ba natraga keno sum irang ama lai rise sijina khone irang du yaude have ju nate ado mating loi pang ni ko sijida iche da di kamine effect to ngasai che gi business da see question se yam important question ne ka gino the agi opinion the social media se am glamorize to we adugi akoi gi difficulty ga problem se share tawraga aduduna mayam da hena helpful oigani adu hojiki current status ke haina di first problem se economic standpoint of view dagi akoina understand tawge haira di inflation se all time high de leire
aduga inflation all time high leibadi purchasing power se handare Handare. masarigin masantare aduga cake se luxury item da chingdoi education comes first, health comes first, medical hana lakani cake city char su yai chadar su yai adugi masantare magi demand do yam handare second factor se purchasing power handaramnina spending se for other items se masantare less oire less oiramnina akhoi su impacted oi aduga tha kya nom si su complete stop tawdana salary su wagi haibadi private business amanina kenoni income haibase order laktadi income su lep ta baneba another factor sina unfortunately ko communities separate tawre ko aduda sida mayamna understand tawdab se market se half tawgre ko market se half tawrakan da pot su yam thangkatre adu matak tu da ngasai gi market segment ama pulap mangrabnina it is automatic haibadi ai establish oire hierarchy su ngasai gi market sidi half tawramnina nangi market share so dum tarakani because akogi buying and selling se within a small community se taw laire so beyond a certain point se yam phajana tawrasu order si muktagi di dang na phari yam hotna rasu whether you are established nang social media gi means the advertise tawrasi su magi limitations to masana tum laksare masana laksare bako adudagi government ki side tagi di so many small businesses handak aina giveaway ama yam chawna organize tawi aduda nupi vendors haitare those who are yum dagi business tawzaba loina mak se mutke tawi kai gi no da yumdagi covid na maram oidana yumdagi ngasai creative oiraga mayam sina suddenly small businesses myam mushroom tawadi sina di completely impact tawre kagi no da laiba pot sing ngasai 100 oirama do 500 ta la abnina sigi cost se kanada be tawge har di truck ki mapuda na teba akhoi leiri ba mi da ne ba so as a business owner igi mamang the two options like either I increase the price or I increase the production the production increase tawge har na haziki communal violence am thokivni na market se half tawge adu mathakta da everybody is going through difficulty ko aduga as a businesswoman adugi difficulty se ubani na aina di ai rate se static ta thamme ba that means haziki loss se aina absorb tawrine ba I believe from the time sigi issue thokpa se rate ti hingatreba but the cost of everything has gone up adugi either production hingatpa haji haizagi budo adu production hingatpa da amuksu problem laire because our market has become smaller adugi I from our government ki side ki su not just as a baker to the entire akoyi Manipur ki harga economy haise we are not a professional highly developed oibanate we were akoi develop yam kana tawringai sidane ba akoi gi setbacks se covid amuk lae covid ki 2 years lairaga that 1 year sida akoi se small businesses yam mushroom tawe yam harawe because young talent me am se whether candle making whether yum the kenoma sajaba adman taw haiba se adu overall market se uplift tawrine ba but as of now se akoi se static ta laire ba aduga business ayam badi small businesses adu de micro businesses thing moi puba ngamdre because it is not possible 100 pirama po to 500 ta lakpa kanda customer do the 1000 charge to ngamdramni na in the same way water electricity ko everything say loina punamak siga then political situation sina ngasi you have to close akoi su support to the yade ko adu amuk thingba ma lae adugi workflow se towninge hire sisu constantly disturbance ama sulak panina stress se dum leire ba stress se leire government ki side tagi su akogi economy se uplift of ge habadi micro small medium se loina ma package se piraga nga sagi moi loina start tawmaga mut khibado ken akoi revive tawdradi akogi think tank se akogi sigi head covid mamang da koi ada mapanda tamiba mayam se those who are done MBAs those who are data analysis mayam se Manipur se yam chawkhal se everyone se mi se loin hanara paneba and now opposite oire talented oiba mi se C place si di yaroi development yaroi au economy su static oire thabak suba su yadre haibadi environment to constantly disruption ama leiba taraga di mi se mapanda chatninge adu oira di talented oiba mayam sing sai akhoi economy se akhoi buying and selling se akhoi chakhatlini
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯤꯅꯦꯕ but ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ outsource ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯗꯤ or ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ youth ꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯔꯗꯤ that money is not coming ꯑꯩꯈꯣꯏ economy ꯗ ꯂꯥꯛꯏ ꯅꯠꯇꯦꯕ somebody else ꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ so ꯁꯤ changing time ꯁꯤꯅꯁꯨ different worries ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯤ problem ꯁꯦ solve ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ difficulty ꯌꯥꯝ face ꯇꯧꯔꯤ as an entrepreneur ꯑꯗꯨꯒꯤ situation ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣ every day is a challenge haitare every day oi aduga ngasai chena ju panbigi ko haidi cake se luxurious item oina joibani it's not necessity have ma ko health ke me matung line ado sigi jira manipur da ju hujik se cake yam controversial ava situation am lai ri haidi ya de thingi na ko sigi matang ji che hapet opinion si matang se development hai base it is equal to change hai base ngasi ainasu situation dugi change tawdradi whether me whether young entrepreneur whether established oigera change I say it is a constant change except our economy se baking khaktangi wa nate adugi economy du grow tawdoine akhoi sidang tawraga laigani habase we will never grow akhoi gi growth lambasu akhoi changes introduce tawbagi ne aduda it is a hoi cake habase hanadi present ka pibase cake ama pige su khalamde hazikti birthday ama oirasu anniversary oirasu function oirasu whether wedding oirasu so it is a natural progression hai tare it is not that against somebody's community against our ethics adugumbagi nate so many things akoina hazik adopt tawri se or adapt tawri se hairi se outside culture dagi ne ko akoi we should be true to our roots ko akoi gi culture da tawriba pot se we must not forget but at the same time change sidi accept tawda yade ba adu tawdradi we will be static akhoi su amu growth tawdi ngamaroi ba ko sizu just any option number never sizu the option one of the product being add 1000 baneba 1000 bane and it is generating income ko aigina samana established bakery tawraga mayam employ tawgani hajik se mayam do encouragement ka inspiration phangdana yum dagi tawzariba mayam se si mayam se if it is generating employment ko akhoi unemployed youth se manipur da 80 to 90% oirine adugi ngasai yumdagi tawjaba oirasu home baker oirasu mauna hama oirasu bana mi ama employ tawrise it is contributing ko adugi anything that is contributing whether baking or cake to the growth of the economy sidi encourage tawgadamne na khalleba hoi mane aduga sigi matang sida ngasai chena ju pan gre ko ha stressful oiba situation me ama dum thingnei entrepreneur me ama dagi keno iche samak su ko aduga sigi je ngasai me amna ju kya unade ba mental health condition je akhoi ngasai chena ju haibdo social media da ubuji ka tang akhoi na moi di am phajana tawre mi sumaina contract po employee tawre aduga cake is always seen as something very luxury ne na dum o give ni na ngasai keno to buse sida awaba thomoi haibje khande ba aduna sigi je kamaina iche kamai cope up tawi iche gi tongal mechanism ga leijabra right see so number 1 mental health hazik matam gi biggest concern oire ba ko healthy mind healthy body healthy mind adudi animak sidi synonymous oire adugi first and foremost the isu stress daily handle tawramni na ne ko ai isagi oina di 10,000 to 15,000 steps daily try tawi hydration yam important way kagino stress haibase automatically different health issues adum laktoine aduda ngan laitana haziki hari base local problems laire political problems laire geographical problems laire natural calamities among laksangani yam volatile oiba situation ne samna haire haziki lairiba atelier se Jan of 2023 degi ne ising laktre so sigi business achawa ma run tawbase water lairi ko after some time samna haire wedding cake order ma laire akoina di yam ngan na loijaraga chacharani there is an accident on the way or adu lambi do yam phatre ko adu degi suddenly market the problem laire ngasai gi didi mi gi di once in a lifetime ne pi da yadre na sidana akoina lamben da face tawriba local situation se sina muk problem achawa oire adumana sigi difficulty high se water electricity se solve tawre hairaga su agmuk chang naidabni na ne adugi work environment se from the government side tagi su not just bakery any environment si the
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯞꯁꯟꯁꯦ ꯂꯩꯇꯅꯕꯀꯣ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏꯗꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯎꯅꯔꯒ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯔꯛꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯔꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ 10 hours ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯒꯦ 12 hours ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯕꯠ ꯁꯤꯇꯨꯌꯦꯁꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯀꯦꯅꯣꯠ ꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯕꯤग ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ growth haibase responsibility ne the bigger your business the bigger the expenditure the bigger the responsibilities se ko aina yum da leiding ai du mi ama khaktang employee tawrambadu stress to leiramde haziti employee benefits su moigi sisu moigi mental health sisu moigi stress oiba sisu ising amuk thumjale so something or the other se hazik han ki floods tu na ko kya amuk setback amuk tawre koi barely 1 year gi problem mayam sina khoi just start tawba horakpadu exactly 1 year later sina natural calamity sina amuk mayam se loina setback tawe ba ko adugi khoi gi community gi oina su mayam the youth especially hiding e ba ko moi gi na su motivated oi definitely adubo it is not enough ko mayam na understand tawgadaba haiba se growth haiba se together work tawraga ni growth laktoise aisu aigi knowledge so isanna thammadudi ayumda dum leidone ba ko you have to give the opportunity nang growth awi haidi mi employ tawgani nangi knowledge to share tawgani mangza ba laite ba ko adu unity strength haibase mayam chikhat mi no supporting businesses adugi aingonda yam toina mina dum kanoni inbox ta oirasu kai diki kai leidoino comment tawdoino khotoino aigi knowledge se generously share tawe it doesn't aingonda sokpa laite aigi knowledge se samna haire ai baking school gumba adugumba chalakpadi natte but 27 years of experience ka knowledge se sidi youtube ta su phangaroi adugi ai generously adum share tawe ba ko kagi no da kemta mangza balaite by helping somebody nang uplift tawri ne ba ai dang nungai gi haraga atai sina sotabdi we will not ai jo nungai ba ngamoi da nungai ba ngamoi interconnected loin oyena mayam youth ji si message se pining ye duna akoina hozik safe oiba space ama safe oiba environment ama growth yagadaba environment ama create to bai je pulap hona minaraga di yadoine ai sai tondana honaraga ai mathaka kale har gi apote hoi ado sigi jidanga sai che gi ju thabak si ju chawkhalakpani ko chawkhalakpani na aduga staff mayam ju laire ado si ngasai gi mayam ama personal life ka professional life ka gi division khangdabagi hena chaos oiba situation ama ju line si am mix up tawe hoi ai gi su ngasai gi the journey do step by step tawgimni na ko yum dagi start tawgimni na then mi ama add tawgi then manga add tawgi 10 tawgi add tawgi aduda sida again akoina amuk manipur sina kitang lag tawri sina akoi se we are very emotional as a community ko aduga it is good ko akoi yam kainoni close knit community ne amada impact taw se akoi loin impact tawi ko samani ai impact taw haiba se staff impact tawi moi gi salary pi ngamdar kan da di moi gi family mo impact tawi ko we all interconnected adugi wa budi aduga sigi se akoi se professionalism di watle ko common sense haiba ngaktangi emotion da react tawraga tungi amuk khalaudabado hana tawthure hana ngangthure adu loiraga amuk khandabase ko growth and development haibase majority amasu change adu isi command lake da work ethics se work discipline se motivation di ai ngasi yam leiba yai ai ngasi yam phajaba kaino ma no puthoga sagi ba yai but discipline ko discipline haibase every single day se for 27 years to do the same thing adugi discipline gi mindset se adu ama sidi lahaninge mayam da ko akoi kitang kaino ne emotional oigadamni yes we should all be ko akoi gi roots tadi we should stick to our roots but ngasai gi khanda bado ko before we action se hana to thoga ko nadi kai gi no di once something is done mirror se shatter tawradi amukti khoi piece de samjanna badu yadamni na adugi work ethics se haise moi gi di mapan da di keep your personal life separate work ta la adi it has to be only work nangi 8 hours to adugi 8 hours to loiraga dum to samana adugumbagi work ethics se sila adi masan tare productivity hengatle maturity la community as a whole do benefit tawgani ba ko adu we need to separate akoi se ko work
siga private ka haji professional se akoi se sini and hai base kitang di separate for every level hai tare baking khaktang gi wa nate ai gi bakery khaktang gi wari nate as individuals yung gi work se yung gi ni phathabak mafam da la adi let it be about work ai gi few hours sida ai phajana tawjage adu loraga hallaga ai amu personal life se akoi gi si di ai swasti ama leire ai adu ma chato lei ai adu tawre da tawre mapan da di it is not like that moi gi se emotion lack to bigi wa nate but growth like gi hire di professionalism like the growth like the ngam moi ba hoi khoi gi sigi da zo lai jing sai chen da hire na emotionally khara adum ke hai tare react to oi bani na aduga khoi manipur society manipur gi hai tar ju natraga mostly som north east gi hai tar ju keno je khoi na sai close knit society ma ju oi bani na nga sai yamna close oina chatpa du da khoi keno khaidok na bangam da bodo haidi thabak siga keno jiga thabak si ju hai tar ju mostly government job kum badinga ta di oi dre private kum bai sana hu jaba nga ta oi bani na sidai sidagi nga sai yanaba haina haidi si ma thawa ma phangor di yare hairaga nga sai professional personal life se kem kena taw da khaidok na tabi mix up taw bodo aduna so khoi se growth wali se man crisis so bom ju thoi ni growth so wali ne aduga sigi sida sigi journey ji madi lak pa ji da ichena si madi this is a turning point hoi hai base kai matang je oi gi keno gi mst gi natraga ichi gi personally si se khadi difficult oirani because 3 decades the breakup to say 27 years ne haibadu da aina haji haibadu every step to ne my stage to my development su my achievement su amta manaram de ba ko aduda but I would say is say 2018 gumba 17 gumba se agi work se mapan gi bakers haide baking community sina yam recognize tawrakpa aduga khwai first di manipal ne han haloi hairame aduda aina dum hare aisa se ai ngon da baton ma la adi first you need to know my roots I am from Manipur manipal natte manipal natte northeast se khangbiram de adudagi travel yam tawre workshops yam attend tawre adudagi workshops attend baking workshops hai tare ko adudagi bagi influence to haibadi different lines of bakery adudagi kai season age kama tawrake season yam travel tawraga workshops yam attend tawrakpada amuka modern angle pusale ko modern things pusale different kind of trends pusale bakery da ko adugi every step se exact see turning points idi yam difficult oirani but my stage by stage se like yum dagi sangoi dagi then 2014 the morangkhom dukan se han hangjagi morangkhom cafe aduna starting point ore adu mamang da di yum dagi tawrakpo business hai se public na di khangbiram de dana ko ada 2014 the morangkhom cafe hangakpadudagi di volume growth adudagi yam rise tawre ka gino da adu mamang da di public na khangam de yum manung da tawba hai basidi yum mi khara da ne khangi se da hoi so 2014 dagi di dukan he hang badagi di adudagi di mayam na yam khangbi re adudagi journey se adum kaino ne adum forward chat khre hai tar aduga sigi je yor pe matang ji da sai akoina che dei khaning ba khoi ngasai wari ji da ngasai keno zo dum pan gre ha mental health gi mayam da che khatang na de che staff mayam da zo aduga top entrepreneur mayam na zo problem ne thoi je adagi ngasai gi growth ki matang da zo kaino darkar lai je have ju khange ko khitang light oi thok poina khoi che the rapid fire question ka sum hange just ham kok to tholok ba dum haibiu ko che je ke yana identify to zani entrepreneur and identify tawra homemaker natraga baker na the first choice hoi at heart always a home baker I gi journey the manner start tawgi bani aduga commercial bakery among that three I gi say it is very hand driven ko I gi choice so as a business person decision amadi si matang the whether to go commercial ko commercial chatladi franchisee be the chakrani but I say I work with the OCD and also quality control. I ne franchisee ron the commercialization taubataradi quality se I khutagi sakrani. Ado I ne build up the business se it is just like isama po ga step by step kem leirak taba matam da ngasai tandur ga blender ga fork na horak pa matam ni na I business growth to hoi franchisee way the
from a monetary point of view tawninga di tawramba yai but adu chatre so home baker at heart and now an entrepreneur hai tare hoi aduga MSc gi ichena mayam dagi stand out tawe haiba values kai kai ni haini I would think akhoi gi se bakery world da sa cream gi matang da ko term ama lei sharp edges se adu sharp edges se higher ga decoration do natte kasai gi magi clean smooth finish do straight white bed sheet ama white paper ama man bado adu duna basic ne actually adu tamba adu degi su mapan gi world na recognize ta wone ba adu tamningak pagi adu ga for the average customer du di loin khumjan gi do ne decoration that it has no value it has no value adu na number 1 hai tare secondly ai USP se ai customization ga theme cake se ai nga sai commercialize oidabni na akhoi nongam da heta 20 wedding cakes taw ngamoi khud ki thabak ne mi amamam na pairak to isi 2 hours 3 hours sangak to ne so beyond a certain point I order se lo ngam de ko it is not about money time do si kaktang ne lai ri se ko haijam pot hai se same timing da loin ka in ne adugi lo ya de beyond a certain point ko adugi ai khoi gi customization sida adudagi aina every time travel taw se anau urapani na anau se pusalakpani na of course mamang thangba hai se mayam na uraga su haji se youth su yam motivated oi atudi moi mapan chalabni na mapan loin tamakpani na atudi Instagram loin pairamni na atudi free knowledge loin leire dana yam atudi easily tamba yare easily adum yum da practice tawraga hawbadi yare adugi ai USP sidi hoi ai customization ga ai theme cakes ne na lawjai along with sharp edges right tare hoi ado sai ju haina ba mi agre cake mar to leibani na cake adum sabra oh si question se yam hange angonda ado hajik se sitana lapni na kaino to bona tadi aina recipe anu create tawning ba something anu trial tawbodadi adu tadi sada yade but otherwise ai product se aina kyam phajang khange da by touch and by smell si yai si yade se just by cutting that slice she na 50% away she 70% away this is not 100% I was say adugi hoi sweet tooth lei pami experimental oina mapan chatlasu adudi mi gi da chatlasu adum encourage adum try di dum tawgani isa oina yam sabra di smell and touch the loin chakre aduga ichegi khwaidagi this is my best achievement have na isana consider tawjab je ari maybe award jo recognition jo training am chalo boy ta jo kai ye khanjai some difficult way yam si question so mamang da so hangi one particular turning point hai base it's very difficult like hai bado evolving journey ne aduga baking hai base creativity hai base di it is not limited asi aina ai loin khangi ha di adu di ai business to stop tau ta bane ba so creativity is evolving oi bani na ko aduga constantly changing ni na ne ai ngon da si ne na hai gi turning point si di aina milestones ti lai re yum dagi start tawa then sangoi dagi then first cafe second cafe then atelier ma se ai dream vision ne that to construct something where yam systematic oina adu dagi to generate employment generate tawa have se ai education to the I have not let it go to waste have the economy the government job ama tanabada mayam se hotnariba changiba paisa se lifetime gi money se sangal laga du su phangye phangde du su surety laite so adugi hire the society the contributor to be able to create jobs in a place where unemployment se am high oiba se adu su milestone ne na dum khanjai aduga mathang jana baking toram da tari baker am oiram da tari kai oiram ni in khale very difficult I say keno di ai line of studies di keno oirame economics and statistics ai nga sa have the plan to line di nate adu da hoi MBA tawraga adu dagi higher studies se abroad chat ke hiraga atmana adugi line da chat ke na di khalam bane ba so baking have se hajik su friends worldwide lady se hajik su moi shock ta dum lai ri kai no da kitchen da sangre hai basidi au ase moi adum thajaba ngamda bado aduga amazina rumor ama ichena rumor ama ai sai sandok sagi hadi kai rumor sandok kane oh my goodness
Oh, rumors are dangerous. Kirani, so many years of entrepreneurship, rumors is Kirani. Quite frankly, samra khalani. So, adugi thoughts si laktabni na I difficult to answer that question. Oh yeah, adugi choice. So, ngasai kino hai tari chigi ngasai stressful work environment me amzu lai aduga mental health ki ju care lo hai ko. So what is your first fitness mantra? Hai si tori fit oini hai baje. So steps that padum malai gre dana. Aduna to what is one practice that you do? Me time se. Me time se. Kagi no the 24/7 mind se constantly customers, staff, adudegi ingredients, how to source, finance, vendors. Se 24/7 se brain se adum non-stop the chalai ni na no ngamada whether it is half an hour, 1 hour ko. Me time hai base quiet oiraga ai ithandagi without children, without any disturbance say. I think whether it is morning, whether it is evening say, every human being say, kagi no the adugi me time say it is very important to recharge. Adugi space to. Aina kaman chalai de no ai samak mental health to phajana look after taudradi bako. I cannot look after family, I cannot look after my staff. Adugi me time say I would think is very very important. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯨꯝꯕꯤꯕꯩꯗꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯁꯇꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯋꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯏꯆꯦꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯠ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯪ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ Baking line da haizage haibadudi it is a very good line but times have changed ko number 1 mayam sida vision leiraga heta kainoni vision materialize tabada kyamuk wai whole lifetime chak masu yawe natra adugi baking se magi different categories yam lai ko haziki problems ina kamaina youth sina ngasai gi akoi manipur gi su oina follow the herd mentality ko school amuk hangani gym amuk tawrani salon amuk tawrani hazikna every 10 shop se bakery oireba ko but half knowledge se yam kuina chaloi ko after some time difficulty adum lakani adugo half knowledge nattabada hana aigi strength se haibadi ai bakery haraga breads laire ko breads and puffs laire adudagi adu mathakta pies and tarts tunga laire chocolates laire ko then french patisserie laire cold desserts laire fondant cakes the specialized tawo laire aigi smana cream cakes the specialized tawo laire adugi mi oiba haibase everything di haibe gi wadi laite ko adugi number 1 si line da sangning adi aigi strength si kai da lege na ko natradi after some time you will be master of none jack of all trades se adu oirak toine ba ko aigi strength to hana identify taw ai siam di yam phajana haige menu da pocha ma lairaga amta hautob sarupudi manga khaktang lairasu very yam phana yam hauna ko adu aigi number 1 strength identify taw aigi se talent se sida lei adudi pursue tawro yam hinaba taw ngasi nang mi na khangbi da ba yai 1 month sak ba yai 1 year chang ba yai but people will eventually come to know ko hajik se youth se keno oire ba thuna su successful oine thuna paisa paininge but aina haining is a foundation yaudana di ko it is a journey nang discipline lai taba yade ko adugi nangi market build up taw nang na haiba strength to the build up on it adudigi nangi market create taw adugo you ethical oibasu pame ko you have to be ethical in your approach it is very important shortcut haibase minadi udaba yai but I know ki aine shortcut ama logi haibase sidi eventually the crack the lakani yadi yaroi whether bakery or whether any other line ko discipline commitment ko aduga aigi isagi talent to leibado adugi skill do hon tawro and do it with integrity ko adu haininge इचेना मतम काइथोगा ngasi akhoi paumi post ki team wari project ka unabi bagidam ka thaga chari aduga ichena piriba message me amado akhoi su amadi naha me amasu su follow to voice no manipur puna chawkhat minasi thank you paumi post sisu noi ki work sisu mayamna noi team amana tawri se it is very commendable society ki damakta mayam su khanga ninge aduga isagi site gi su kaubi bagi sigi wari share to bagi opportunity pi bagi thanks to the entire team out here thank you